lamsogo norokno norok thumbnail tei title nugui saima kana tini chwng iPhone 16 jeta ani model busurok thangno tui chwng kok salani kisa hingkangkai tei kaisa hingkangkai Aadhaar ni jogo birth certificate bo bahaike chwng khlainai abono tuibo chwng salaiano hingke tei norok bo bahaike kesifai supercell o deal kaham eba offer kaham no norok kom dam bai rang wngkoi chwng norok naharnai abono tuibo nogno phunuknai hingke norok no ang puila swkang no phunukano gallery thangui jeta je mobile ani personal mobile ang use khai tongmani norok jori 16 nangkha hingkakai norok ang bai contact khaimano hingkai jodi khatoka hingkai ang rwna himoi tongo obo 16 nugui mankha hingkai ang obo 16 goko phalna himoi tongo 50k rok hingke nurunai charger hingko cable mannai box mannai hingkai 200 hinjogo 119 cycle wngkha battery health 100% 3month old bujikada hingkai kaisibai supercell ni mobile phunuknani swkang norokno abono ang advertise kisa khairika norok paina tongkha norok paimano hingkai tamnani birth certificate bo bahaike khlainai ang abono tui nogno tini kisa phunuknai jeta birth certificate norok birth certificate khayako hingke norok birth certificate bo bahaike khlainai live norokno ang kisa information rwinai norok o page of id phaya kanui home civil registration system government of India hini norok nugui mankhana o jaga norok habdi habka hingkangkai o je page phayano mobile phunuknai kisa wait khaidi hingke norok o jaga phaika hingkakai 3 dot o thangdi 3 dot o thangka hingkangkai o jaga how to apply norok nugui mankhana a jaga thangya kanui norok o jaga nugui mankhana o jaga login tongo hingke o jaga general publish o thangdi general public o thangya kanui o jaga bumung tei mobile number last name tei o jaga nini female male swiwi date of birth swiwi nwng login khai paidi hingke ang tak login khainai ani mobile number ang o jaga rwnai nogno phunukna bagui nai chwng birth certificate bo bahaike nogo tongtoi tui khlainai ang o video swnamoi nogno phunuknai just nogno information rwrika hingke boni bagui tam nangnai document ang nogno sairo polio card nangnai cherani jeta polio card abo nangnai OTP je register mobile number thangnai OTP chini phaika 958927 obo haike thanai thangmani yagulo okay khainai tongodi chini ungko chayakho OTP chayakho OTP chini 958927 amai kirinai login phaika hingke o jagao birth certificate ni bagui o jaga chwng bo bahaike apply khainai hingke naidi o jaga still date tongo hingkai o jaga application ni bagui birth certificate chwng select khainai select khaika hingkakai o jaga register foreign birth hinui tongo hingke o jaga click khaiya kanai nwng thangmano hingke eba o jaga self reported bo tongo draft bo tongo mokhai nwng je apply khaimani hingke o jaga thanai je thakanai norok o jaga thangka hingkangkai o jaga naidi o jaga state select khaidi select khaika hingkangkai o jaga tripura phainai o jaga english phainai o jaga child ni bufuru date of birth achai amo select khaidi do hingke bini female male sidi o jaga bini aadhaar number sidi eko abo haikinta hingke tei bini bumung pharjak hingkangkai o jaga swidi hingke pharjakya hingkakai o jaga o check box o click khaidi o jaga o hingkangkai o jaga buphani bumung rok swidi amo haike hingke pharjakya hingkangkai o check box no rwi bini bumung no swridi hingke abo haike child ni bumung tamno no muchung buphani bumung ni information abo haike swinai
सैयाखौनो डिस्ट्रिक्टखौ ज'थनो फिलाप खालामबाय थानाय आबाहायखेद' थांनाय ज'थनो फिलाप खालामबाय थानाय आरो नेक्स्ट खायाखै आ जागा डकुमेन्ट आपल'ड खालामनानै फायानो इनके नरक साइमान kana ang abo nokno just ke sanok information redi माखासे इनके नरक आबाहायखे नरक फिलाप खायपायदि इनके ताबो फायदि जों मबाइल जों थालायसिनाय कैसे पाइ सुपारसेलनि मबाइल जास्ट नरक आं बार्थ सार्टिफिकेट बाबाहायखे खालायनाय नरक फनुगिरिखा इनके जों तां मबाइल फाइना सागां तेकाइसा कक सानाय बाक्सा सुंगो त्रिपुरा ग्रामीण बेंकनि ini kisa related tong do kisi pai supercell mobile phone sakang mobile number babahi link khainai norok kabang mana ano go sano do tamse kamo form rok sano ke naidi tripura gramin bank ni online o mobile number link ni form tongo do tripura gramin bank ni phiaba abo cholia do gramin bank mobile linking ojaga mobile link from jadi search khaika hingkai o je from aike cholio o from phiaba takmo cholia gonrok tam khainai norok ni bank o thangya kanai norok a form norok sandi sanka hingka kai borok no rihrano hingka ka phuo norok a form no naharui norok KYC khaidi hingke o jaga tripura gramin bank ni o jaga phaiani ko bahe norok naimon niji no o bahaike o jaga phaina nangnai phai sikang o jaga KYC form norok nugi mankhana tongodi ang nokno phunuknai o jaga KYC form download nanai mani phiaba download yangi thango o jaga hingke norok bahaike norok search ma khainai o jaga net banking bo swana mano do hingke borok asuk facility riya gramin bank ni o jaga tongha tongo jaga hi RD rok ni form hi o jaga kwbangma saving account form rok tongo do aipono borok abono nahariya tama haita o jaga o hingke जों tongmungno mobile number link khaina hingka hingke जों bank o thangnai KYC form sandi sanaya kanai a jagani ni mobile number fill up khaya kanai joma rwdui jemon o jaga KYC form kaha nokno phunugri wano o jaga romdi search ngui tongo do tangi hingke net ke sulu choli tongo net ke sulu choli tongmani bagui hingkai search ngui tongo hingkai tongari iQOO KYC form nok nugi mankhana o form tamni jemon nini account thwithaka hingkai o KYC form nangnai do obo norok download khlai paidi o jagao nini tamnani nini bumung seinai date of birth seinai PAN card number seinai Aadhaar number seinai city village seinai permanent address seinai obo haike signature rok ruinai mo joma khaidi jemon account freeze wngthaka hingkai bujikada hingke mobile linking ni bagui hingka o jaga form kwrui hingke ang next video nokno chaitogano nokno form rwna bagui abo haita o jaga sawai ko Aadhaar linking form o jaga do aipono a form borok o jaga kwbangma tongo hido hingke haipono habui maya hi o jaga important update nukjak tongmani bagui o jaga habui maya bujikada wngkha norok saima kana hingke ang abo next time o nokno phunuknai hingkai faide chwng mobile naina bagui chenglaisimano Samarjit Debarmani simino chwng chenglainai bo saka Samsung S23 Ultra tai Samsung S24 Ultra price phunukdi please okay phunuknai Samsung Galaxy S23 Ultra norok jephuru ang phunugo aphuru norok paina bagui chaitokdi hingke norok kesify supercell ni mobile norok mannai o jaga naidi Great C Plus ni imo S23 Ultra nung nugui mankhana hingkai o jagao bini copy screen nung mannai man display change mannai oro already no swijak do iQOO nungobono nahana hingke nahari mano only copy screen bujikada hingke bini price bo chwng nugui mankhana 32,062 taka aro si recharge fainai 600 taka ama kini thangkalainai 32,662 taka ni thangkalainai nahana hingkai norok angbai contact khaide nung hingke aboni bisingo nung warranty jat nahanani hingkha ko jaga naidi 96,735 taka obo hingkai 512 GB phiaba 6 month warranty
black color ni manai condition fresh condition nang manai joto all new all ko part rok joto na original nang manai bujikada obo warranty sara mo hangkai 2 din return policy tongo কোনো ডিফেক্ট বা যেকোনো মাক হাংকাই 2 দিনनि बिसंगो नों रिटार्न खायमाननाय आफ्रो स्टिकार थेबाजक दङनो लेफ्ट ते राइट साइड आबना ता सकाक दि जेफ्रा अनबॉक्सिंग नों वीडियो खायना रगदि फोन खुलुग आफ्रोता गेनों मना हाना खायना हारमानो नि कम बाजेट हिंगांकाय 32,062 टाका बुजिगदा हिंकाय तेबो कम दामनि बिसंगो दङ हि ग्रेड सिनि मखा 296 जिबि इक कपि स्क्रिन मखाय 30,000 के नों माननाय 29,439 टाका बुजिगदा फिबा जागा किसा कंडीशन टंगो ऑडियो जैक नॉट वर्किंग हने आहिपना आबो काहाम न फायो बुजिगदा कपि स्क्रीन इनके ते बसंका एशिया S24 अल्ट्रा हिंसाव तो तंग नायगोन जों S24 अल्ट्रा ले गरै दाम कम रंनि बतंग हि 3,000 4,000 रंनि बिसिंगो मानो नरक नांका हंकाय सैमसंग नोंजे सानमानि S23 अल्ट्रा सिमिनो तंगो तेगले गरै गाय बाल्क सेक्टर नंना थलांनि फुनुगानो सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा तो तंग गरै गते कायसा ताबो कायसा एकदम न्यू कंडीशन नरक कम बजेट नि बिसिंगो जतय अब निनि 2800 2800 थांगन मोबाइल ना हाका हंगाकाय सैमसंग J4 आगिनि मॉडल ताकफोनो ऑफर इतंग खमियानि सिमी ए ग्रेड एनी पूरा न्यू कंडीशन ही इको बंदरंग ना हाना मुसुंखि ना हारि मानो ओ मॉडल पूरा फ्रेश कंडीशन बुझिगदा अब क्यू सिरिपुट नायदि पूरा साफ क्यू सिरिपुट पूरा काम ओ मोबाइल सैमसंग S22 अल्ट्रा S22 अल्ट्रा तिनी कैसा इको नायदि 20,225 टाका अल्ट्रा बाल्क सेक्शन नायदि मोबाइल कंडीशन नायदि अमखाय असुक याता माने बैक पैनल किचा नाय नंगो बना हाका हंकाकाय गे आंगा बना सजेस्ट खायगलांना ना हादि हिनै तो फानाते कोइनि तो तंग नाय नेगानो अमा सिनि मखाय B- नि हिंगांगाय तो किसा काहाम नंगानो इको अबना हारि मानो कंडीशन पूरा फ्रेश कंडीशन इको मना हारि मानो नंग बिनि क्यू सिरिपुट नायदि ताम चेंज खायजाक ओ जागा स्क्रीन सिमी कॉपी इको किसा स्क्रैच दंनाय अबना हारि मानो 25,320 टाका नाना हंगांकाय तिनि नंग आंबे कॉन्टैक्ट खायदि हिंगांगाय नंग डील न मारगला तांगै माने जे कलाय माने इनको तामनानि जे काहाम बदके दक्तिन पाइ थांगोता आबाहाय के जे नाइट ताकुक सं नरक जदि कोनो एकटा मोबाइल नायना मुजुङि दङ हंकाय नरक कमेन्ट खायदि आं फंना बै चाइ टकनाय ओ जागा नोंनि बागै लाइभ ख्लाय दंजावो के S22 दङते कायसा मखा अल्ट्रा या 14,140 टाका कंडीशन नायदि को अबनरक नाहारि मानो इनके तिनी जे बाल्क सेक्टर तामो मॉडल टंग इनकाय S23 तंगते कायसा अल्ट्रा ही B ग्रेड नि अल्ट्रा ही B ग्रेड नि अबो नाहारि मानो ही पूरा फ्रेश कंडीशन बिनि क्यू रिपोर्ट नायदि स्क्रीन सिमी कॉपी अब पूरा नाहारि मानो 34,470 टाका सीओडी दंनाय राव चार्ज 600 बा 700 जे नांमानि आबां सायदेनाय इनकाय आईफोन 15 फुनुक दिहिनै ताको खरकसा फायका ओके फुनुक नाय इको ग्रेड बी नि 512 जीबी ताको डील पूरा काहाम नंगमना हारि मानो ओनली स्क्रीन कॉपी इंनाय 37,710 टाका
15 ब्लेक कालारनि नों नुबि मानखाना ओमफ्राय बि ग्रेड थ' दि ग्रेड खाय 15 प्लास जोंनाय 15 कायसाना पिस दङ ओमफ्राय अब मा किसा क्रेक दङ डिसप्ले देखा दङ प्लास देखा 36180 अबखाय कैमरा आननोन स्क्रीन आननोन बैटारि आननोन आमाहाय माने आननोन माने बुजिदि पाल्टक जाक मखाय पिंक कालारनि S24 क्रೈ S24 नायनायानो दङ दे ओमफ्राय 15 नि हिंगा मडेल कायसान दङ द हायपनो फ्रेश कन्डिशन मडेल नांनो फुनुगानो जेटा कुनु चेंज क्रೈ आपन दामबुसो ओमफ्राय इको ग्रेड एनि दङ 15 प्लास 46,000 थांखालायनाय किउस रिपोर्ट नायदो बिनि कुनु चेंज क्रೈ 15 प्लास 15 ना मानसोलाय 15 प्लास ना हादि ओमफ्राय अबखा 34,550 टाका ओमफ्राय बिनि दाम चेंज दं ग्रिबानो कुनु चेंज क्रೈ 34,550 टाका नांनाय 15 जे हामजाकनाय ताखौ 34,550 टाका 15 गारन बिसों नों वारेन्टी जातना हाना हंगांखाय 36,016 टाका फेयर कन्डिशन 6 month वारेन्टी गाबो उनको पाई थाका तमसे कमो आउट ऑफ स्टॉक नहीं थाका किते कैसे 15 तो ग्रेड डी नहीं ही 256 GB इको नुबिमान खाना ओमफ्राय Samsung Galaxy S24 तमाने अल्ट्रा या मोटा S24 से भी चाहिए छावा S24 तो वही ग्रेड बी नी 29,550 टाका बिनि कंडीशन फोन ग्रिवाना किस रिपोर्ट थांगै इको नायदि बिनि कंडीशन फ्रेश कंडीशन इको जतन कताल निउ सुदु चार्जर बॉक्स मी क्रೈ नङाबो माननाय नाना हंखाय आंनि कन्टाक्ट खालायदि S24 निनि बागै नायखा ताखौ समरजित आं एड कार्ड होनो रखा जदि नाना हंखाय आं बाय तिनि नैबिसिंगो कन्टाक्ट खालायदि नों अब फ्रेश कंडीशन मोबाइल माननाय बुजिखादा सिंगल मोबाइल होनो मनिका फोटो क्रై सिंगल मोबाइल हंगांगे काहाम फ्रेश किउसी बायसे नों मोबाइल ना माना हानाय हमाहिता गे नों किउसी बो नों नुबि माखाना साप गे नों मना हाना हंखाय नाहारै मानो ओंखाय अब पिस कायसनो लगी लगी पाई थानाय ओंखाय नों लगी लगी ना हाया हंखाय दाखि दाखि न गं थानाय आउट ऑफ स्टॉक थानाय आउट ऑफ स्टॉक थाका हंखाय ते नाहारै माया जेमन नरनो एग्जांपल फुनुगानो जेमन दम देखो 15 तिनि आं हासिंगुर मानि कमिटी टेप गुरखा करिखा 25,000 30 टाका तंमन पुरा डील काम तंमन पाई थाका 13 तंमन पाई थाका ए अब हायके पाई थांनाय गाबोन बागै नरक जदि ना हाना हंखाय आं बाय गोरोंदि लगी लगी गोरों हांखाय नरक मानै मानो हामा हायता iPhone 10 under 6K iPhone 10 iPhone 10 नाय दङ द under 6K नि बिसिंग ता सक्का हम तो मंगला काया दङ ई ग्रेड नि ई ग्रेड हंगा गाय फोन रिटा नंग या द अरन सैजाक दङ न उनको जगह नॉन रिटार्टेबल ओ जगह रिटा नंग या बिनि फोन नि कंडीशन नायदि लाइन डक फाइनाय बेटारि हेल्थ कमिजाक बिनि फोन नि कंडीशन नायदि white color ni ko omo hai ungjak manai display o hingke nungobo naharoi unggalak condition hingkai teke tongo na ngone grade C ni nono phungna mannai gana grade D minus 7,150 টাকা नायदि obo hingkai not working tana hadi je hamia ni ko 6,000 ni grade D minus tongo iPhone hamia se screen copy condition naidi iko condition mo hai
माने display change ke kuphur ungui tong mobile do hingke aboni bising nung kahamjat na hana hingka kahamjat bo ang no phunugri mano nung budget ma bari rinai jemon romdi mo 7350 S50 Samsung glak Samsung A54 nayan tongo do speaker rok hamyamo hingkai no single mobile tlang phunugana nung jodi 10 no hamjago hingkai ang jotoni bagai naina chaithogo do Grade C plus na hadi 256 GB iko bokhain fresh condition mannai কোনো চেঞ্জ করেই অবনং নাহারদি তাখুক প্রীতম জমাতিয়া নংনা হানা হংগাংকাই 10,000 10 টাকা থানাই সিউডি সহ 10,610 টাকা থাঙানো বুঝিখা ओमफ्राय नों नुगि मानखाना गोबां पिस दङ हाइपानो नों जे बाजेट सानमानि बिसिङाव हंगांखाय फन कन्डिशन आसो गाहाम मानग्ला 8,000 नि बिसिङाव ना हारि मानो हि 8,500 बिसिङाव 64 GB ओमफ्राय नों जे बाजेट सानमानि बिसिङाव हंगाखाय नों आबो किसा कम्प्रोमाइज मा खायनिता अबो काहेना हारि मानो 8,000 टाका जानि काहेना मानो इनके 10,000 बो काहेना हारि मानो Samsung Galaxy A54 इको 10,554 टाका एकदम क्लाइनो Q3 put नाइदी इको पूरा फ्रेश कंडीशन नोंना हानांखाय ताकुक सरनजरिया नोंना हारि मानो इकोबो पूरा फ्रेश कंडीशन बिनि फोटो नोंनुब्ला तामनिका सिंगल मोबाइल बाल्क सेंसर न हंगांखाय चेंज रक मांनो कुसु फायो फिया बारो हंगाय न्यू कंडीशन नों माननाय तेबो तंगो और माइनस नि उनु तंगो A54 देखा तंगो B माइनस नि तंगो 8,600 फिया स्क्रीन कॉपी नाय ओरिजिनल ना हंगाय इको mo na hadi iko po o device na hadi na nang ken rok ang may kurungdi WhatsApp number ton rok man na 7628035892 hingke bal section to tong nai gana bal section hingke photo tongo Samsung Galaxy A54 ani je mobile nong phunuk tongmani o mobile basa khamta ya amani bagi nong phat phunuk ma yango o jaga kwrui o section o kwrui A56 rok tongo A56 tongo kaisa 21,940 টাকা condition nai debini wow condition hi box mannai gelak nugi mankhana A55 tongo 12,400 টাকা igo nok nugi mankhana prak fresh condition iko norok dakti order ri mobile nangi tongka hangkai nai simi tongile norok marglak gabon bagi jodi nangka hangkai ani WhatsApp e kurungdi WhatsApp automatic na open ani gaite bad baki norok tam nani muchung tak sadi je salma tang phunuk no rikha gaiti ni deal onek kaham nong phunuka jemon oro list nang add khanar khanok nai di pura sakang Samsung Galaxy S22 Ultra taku khorok sanmani abo add khaijak Samsung Galaxy S23 Ultra add khaijak tei Samsung Galaxy S24 add khaijak tei Samsung Galaxy A54 add khaijak norok na hana kai nahari mano tei 15 bo ang add khaitoni rikha 15 tei o jaga because A54 B grade hingkai S23 aborok norok na hari mano hingkai 15 bo thachingo phunuka ang 15 hana hingka bona hari mano hinai norok 15 jodi model nangka hingka kai himo model ang no phunuka
Engko 15 3450 grade C plus ni obo obona hanan kena hari mano ang et katon khaina rakha hingkai te kaisa wngkhepe je mobile order rijak rok borok ni tabuk jorotei chini chaita mobile phaina nango kaisa hingke 12 7 tei 10x mia order khlaijago pura fresh condition dini display sungo mobile hingkai tini kaisa sok paina tongmani mobile 12 phiaba kisa delay wngui thangkha tabo agartala phai sok paijak khwnarago o mobile manui mano norok unboxing video rok nuknai 7 C plus dekha tongo 7 obo mokhai B minus obo rijak tongo mokhai B plus jotono kaham grade ni mang order khlaijak norok bo jodi order khlaina hingke khlai mano gaboni bagui norok titam khainai ani whatsapp o phaidi hingkai tabuk phano norok live nokno khlaina hingke live bo khlairui mano jotoni bwskango no order place khai rwnai hingke aboni bagui norok mobile choose khaidi hingkai tini 11 bo grade B ni tongo 12640 taka jara 11 hamjaknai fresh condition sudo battery simi change tongnai iPhone ni battery to chwng paltongo nan nango 1 bosorok wngka kaino hingke nwng paltokjak makhai bagui kahamsi iko battery paltokjak obo white color ni 11 12640 taka 64 GB 14 Pro tongo hi 37290 grade chini battery health 80% phiaba mon India niya o model hingkai nokno tesang phunuk ribano bini photo rok bo bahai image shot langai bahai condition wngnai dynamic island ganang hingkai mokhai Galaxy S25 Samsung grade C plus ni fresh condition kuno change kwrui iko omo hai wngnai nugui mankha na norok AC first hi iPhone AC mo agini kwcham iPhone amo discontinue khaijak mokhai iPhone 13 Pro Max phone koto mo hingka hingkai kisa bini crack manai nung o jaga jotoni swijak tongo do aboni bai kuno uanana kwrui condition bo bahai nog nugui mankha na je photo nugo bahai sok pai kuno uanna kwrui je nahanai rokno swngui naimano norok hingke kaisa iPhone 10 tongo 9070 taka grade C ni iko condition nugui mankha na norok report naidi tabuk jartui anoro order khlaijak kha 15 16 ta ni bisingo deliver wngkha 9 ta mobile tabuk bwskango tei 4 ta mobile delivery wngna thangui tongo Samsung Galaxy A14 5G nari 5G kwchak color nahari mano 5G Vivo T4X Vivo T4X Vivo T4X to kwrui Vivo T4X kwrui nungje sanmani Vivo Y16 no tongo Vivo T series kwrui online ano Vivo
D4X D4 5G ke tongo X koroi Vivo D4 5G tongo C plus ni bini condition naidi norok jaga koroksa sagatamo Xiaomi 11 Xiaomi 11 Lite tongo Lite nubi mankana bini condition naidi glass panel damage mannai obona hake 11 A grade tongo hi 17,700 টাকা OnePlus 11 5G tongo hi je Android hamjaknai face condition iQOO new 10R iQOO new sorry iQOO new 10R iQOO new 10R iQOO new 10776 sound com koroi iQOO new 10R iQOO new koroi iQOO new 10R koroi o jaga naini hene 6-month warranty o iQOO new 10R koroi abo koroi abo koroi tekuni model sari tekuni model guys norok nubi mankana hingke norok tei tamlari tong norokni bagui ang mobile tini nai rikha hingke aroni bisingo norok jodi chajaka hingka hingke nahana muchunga hingka hingke norok tei tanlaidi lamsogo norokno daki no nahana hingke nahar sidi nahana hingke nahardi o jaga grade A grade B grade B plus joto mobile norok manthogo Oppo Reno 6 Oppo Reno 6 koroi oro to tongnai ni gana Oppo Reno 6 Oppo Reno 6 koroi 10 rok tongo 10X tongo mane Android tok hingka hingke aswk available koroi do Oppo Reno 6 Pro Oppo Reno 6 Pro je tongmani nongno phunugui tongo Oppo Reno 2 do tongo 10X tongo koroi nung je sanmani abo koroi hingkai nono tang kwbangma phunu ka hingkai nung aroni bisingo chajaka hingka kaiba naharui mano ta Oppo Reno 6 Pro nangamo Oppo Reno 6 Pro Oppo Reno 8 dohoi tongo hi grade B fresh condition iko
only screen copy माने display change टा नामाहाय ओमफ्राय नरक जदि 15 series ना तो कहीं 15 Pro Rock दङ 15 दङ ही ग्रेड D नि 26,200 टाका मिनि कंडीशन बाबा हाई फुनो रिवाना 15 मॉडल जो तने काहाम जारा iOS हामजाकनाय ब्रकनि बागै 12 series बो काहाम न 12 दङ 13,590 टाका रखसे 17,000 का मानो 13,000 हंगंगे नरक असक काहामान गलाक ओमफ्राय abono tingang phunu kang Oppo Reno 6 nuk khadara Oppo Reno 6 Oppo Reno 6 Oppo Reno 6 kayna bole Oppo Reno 6 kray kray yang to model ka jamang sabo Oppo Reno 8 Oppo Reno 6 Pro tongo Oppo Reno 6 Pro tongo ahipano bini condition hamya bobo hai hamya grade D minus tangi hamya hangkai naidio jagao Q3 put phunu gari bana nono iQOO glass panel with damage manai screen with change hangkai ning abo condition hamya hangkai abo tirokno naharile tam khainai nahaka hangkai ge grade A grade B rokni naharkai chao ta namahai Reno 8 dok nahari Reno 8 khina hari mano kahamno Reno 12 bok tongo Reno 10 Pro tongo nok jadi nangka hangka kai ang bai kerengi man hangkam sunu kisi satini ang live phaikya hangkai norok na phunu kaples sakang boba hangkai birth certificate khlainai Tripura gram ni bank linking no tui saka mobile number linking tui saka KYC bo hangkai khainai saka hangkai tekaisa hangkai যদি নরক 16 মডেল হামজাগৈ দङ হংখাই আনি 16 মডেল 50k রক হংখাই রুরি নাই হিनै आं साव नरक no hingkai norok o deal no norok kwakhai dong bai kahamang nai 50k hingkai riri nai 3-month old battery health 100% amahai hingkai amsukno tangi phalnai baksa correction khaimano phalnai hingkai ani ang 128GB bai kulukliya stress kom ni bagoi hingkai ang stress kobang painani bagoi ta amahai gasukno norok jodi phone paina musungke WhatsApp bai